Kamishina wa kaunti ya Tharaka Nithi Beverly Opolwa ni arutĩire mukana imaramari iria ikoretwo ikihira airetu a thukuru mahu mwena uyu, akiuga guoko kwa watho ni kuraya na gutire mundu ukunirwo ritho wona anyitikana na mahitia. Tharaka Nithi Opolwa oritie aciari gutigirira ni macokia arutwo thukuru kiumia giukite hatari muthutukanio, na oho gutigirira ni mahingia mawatho mothe maria maheanitwo niguo kunyihanyihia gutherema gwa COVID-19. Kuanzia Jumatatu kila mtoto ambaye anafaa kuwa shuleni atakuwa shuleni. Sisi kama kamati ya usalama pamoja na maafisa wa interior wote tutaenda katika kila shule, iwe ya primary ama iwe ya secondary, kuhakikisha kwamba watoto wanasoma na hatutaki mtoto yeyote kuacha nyuma. Vice Chancellor University-ini wa Chuka Erastus Joka oigite mirango ya mathukuru ni mehingure na ni mehariirie kwamukira arutwo o uria matarie, guku agitara aria mohete nda kwaga gwitigira. Very important ni kithomo. Tariu ni ngwenda kumwira ciana mweri 4 ni ibirwe cukuru nundu tukinaraga kugia na andu athomu tukuthira tutikarona mandigitari tutiona engineers gutwe tukona. Atongoria ayeri ni moritie aciari kunyitanira na arutwo hari gutara ciana ciao niguo gutigirira ni mahota gucokia meciria mao githomo-ini, kuona kwa ihinda ritanyihiire mieri 9 makoretwo mari micii. Wale ambao pengine ni wajawazito ama wamepata watoto watapata nguvu na wapewe nafasi, na sitarajii kituo chochote cha elimu ambacho kitakataza mtoto nafasi kwa shule eti sababu ako na mimba. Kwa Handu-ini ha Kameme TV mohoro Gitau, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.